Trend Alert com Tessa Peters. E di sapato não se passa para trás. Naturalmente, é taça que é do meu regalo. E um regalo fácil para regalar. Seguro? Se está de cuero. Shoe Express é mundo de cuero e anda com qualquer problema que você portim. Se cutatás, sapato, faja, carteira, número up. Aqui na Shoe Express Turco está fixable. Unda com a lolaga nang, assim na bondrecha, quella mostra maneira novo back. Shoe Express con su servicio rápido, donando su clientela sempre debido atención. Shoe Express te garantizado precio cuta den alcance de tu budget. Durabilidad y satisfacción. Si bota un leather lover, ta aquí mes botín pasa. Con una colección amplio 100% traje de cuero, puede encontrar diferentes tipos de taz, de diseño, color y estilo. Para tu gusto, tiene un seguro para enamorar y queda fascinado de. Además de tas, Shoe Express también tiene faja de cuero, cartera, zapato, sombrero, armband y ropa más de gran variación. Práctico, duradero, de una sola palabra, calidad. Y si vamos a hacer un dúplica de llave, Shoe Express también te ofrece el servicio aquí que en no time te guardo así. Ahora, para Mother's Day Special, Shoe Express te dedica a entera luna de May con un 10% de descuento na todo su artículo y servicio. Super great toch? Si você quer quedar up to date com Shoe Express, su promoção e também sa mais de su serviço, subir para a fanpage Shoe Express Shop and Services Aruba e like na page. Shoe Express está situada na Certified Mega Mall, está abrindo de dia luna para sábado, de 9 de manhã para 6 da tarde. Assim, se você tem uma emergency situation, corre passa na Shoe Express e não lhe ajudava de uma vez. Trend Alert com Tessa Peters.